Reka tubahe ikaze bakunzi ba radiyo yacu Minembwe TV aho muherereye. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 24 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Uyu munsi abasirikare batwigwaneho batangiye ibikorwa vy'amajambere bakoresha salongo. Nyuma yaho intambara yabaye kuwa gatanu, bano basirikare batwigwaneho birukwana igisirikare ca leta cari kibarizwa muri ako karere baberekeza inzira ija kwa Murima, Fizi na Baraka muri teritware ya Fizi, Kivu y'amajepfo muri Kongo. Aba basirikare nanone bagaragaje ibikorwa vy'amajambere muri centre ville ya Minembwe muri commune ya Minembwe, teritware ya Fizi, Kivu y'amajepfo mu gihugu ca Kongo. Abaturage bahabaye reka bavuze ngo nanone abaturage bahabaye bavuze ko umuntu ashobora gushira ibiryo akabirira hasi kubera isuku yagaragaye muri iyo centre ville ya Minembwe. Nyuma yaho abasirikare batwigwaneho bafashe uwo muryi. Nanone ibikorwa vyatangiye gukorwa, twavuga nk'ivy'ubucuruzi. Abacuruzi batangiye gukora muri ako karere nyuma y'imigwano yabaye kuwa gatanu. Bamwe mu baturage twaganiriye babashi bavuze ko nanone bashimiye iki gisirikare kubera ko gitandukanye n'icambere. Iki gisirikare kigerageza kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu, mu gihe abasirikare ba mbere ba FARDC babahohoteraga ndetse babakorera ibikorwa bitari vyiza. Bamwe mu baturage bakoze iyo salongo biganje mu bwoko bw'abashi bavuze ibikurikira. Umeshiriki kwenye salongo ya leo. Salongo ya leo umeona vipi kama vile walioshiriki? Salongo ya leo tuliona pia kuona mugini kwesi ilikuwa kwa mapori. Leo balifanya usafi mugini na mugini inaanza tagata pole pole juu batu walikuwa balishaanza kiingia mugini. Kuona banaanza rudia na salongo inaanza siku ya leo. Mugini itaendelea mbele. Sasa ukiona siku zilizopita na leo unaona kuna tofauti? Ndio kuko changement juu salongo inaanza takatisha mugini na batu banaanza rudia mugini banakuwa bengi. Sasa sijue wale ambao wameendesha salongo ya leo mnaweza mkawa shukuru namna gani? Tunaweza bapatia felicitation kuona banaendelesha mugini yetu mbele na baendelee kukontrole mugini tu basiende banatatiza tukinga na boga ya mingi. Sasa kwa sasa mnasikia je, kuna wale ambao wana mashaka ya usalama wala kuna mnaanza tuliza moyo? Tukingali na mashaka juu hatuyaona maendeleo mugini, makazi zote zikingali zinafungiwa. Tunawashukuru. Merci. Tuko pamoja na mwingine ambaye ameshiriki kwenye salongo ya leo ambaye imeendeshwa na wale ambao wamedhibiti eneo hili la Minembwe kwa siku zilizopita, wale wa Twigwaneho. Sasa nyinyi mmeona namna gani maendeleo ya centre? Mmeshiriki kwenye salongo, mmeona vipi? Ndio kabisa, tulisikia tunafurahi sana kuona kabisa mgini centre market tufasi zote tu kwa kuchafu sana, market kushakuwa mbaya tu sana. Sai mwatapita sai kabisa, vitu viko bia sana kabisa. Unaona kuna tofauti gani kwa siku zilizopita? Tofauti kabisa. Salon na usafi yenyewe tunaona inaanza onekana na amani antaki kama tuyaona makaza zafunguliwa na tunaamini zitafunguliwa tu ndio tunaanza ona amani kidogo. Sasa kwa salongo ya leo mlikuwa mkifanya nini? Mlikuwa mkifanya salongo namna gani? Tulikuwa tukifyagia, tulikuwa tukiparulia njia, tulikuwa tukifanya market, kazi zote tulikuwa tukifanya. Tunatia masaki, tunatupa chafu mayalala. Sasa mna ujumbe gani ambao mnaweza kutolea kwa wale ambao wanasikiliza kwenye channel yetu ya Minembwe TV? Tunawashukuru sana kuona usafi ambao wanaendelea kutoa na tunawashukuru sana. Sisi tunawashukuru pia. Asante. Kwa upande mwingine tuna mwingine ambaye ameshiriki kwenye salongo ya leo ambayo imeendeshwa na Twigwaneho. Sasa unaona vipi salongo ya leo ilikuwaje? Salongo ilipita bie sana, salongo ilipita bie. Mina shangala lobi ya mpya tunaviona madegu. Madegu inaangara sana. Lakini ashi tunalia shiba krezere mtufungulie kazi tu ndio tunaomba. Mna changamoto gani, shida gani ambazo mnazo kwa sasa? Krizi tuna njala tubana. Ili atutumike hakuna siku tuwezi ishi bila kutumika. Njaa hiyo inatokana nini? Njaa inatokana na kufunga makazi. Kazi zinafungwa namna gani? Sijui sasa kama Sasa changamoto gani ambazo mnazo? Tumesikia kwamba
njia nyingi zingali zinafungiwa, imepelekea kupanda kwa bei ya chakula, vile vitu vya samani. Sasa mna shida gani kama vile wachuuzi hata na wale wanaishi kwenye center? Sisi tuna shida ambazo tunazo kwa sababu njia bado haziyafunguliwa. Minembwe mpaka leo mabitu kutoka mlima za kufikia hapa hazifike. Sisi tuna njala kwa sababu hatutumiki makazi, na makazi hazitumikiwe na njia hatunazo za kufunguliwa kwa sababu bitu bitoke mlima bifike hapa. Kwa leo bitu binapanda bei kwa sababu hakuna njia. Tuneziomba kwa wakuu watusaidie kutufungulia manjia na makazi, ili na sisi watu wenye tuko mu center tusikufe na njala, lakini ukazi ambayo kuna tumikiwa tunafurahi kwa gisi tuko na amani kwa leo. Njia njo ingali nafungiwa, ikifunguliwa Mungu asaidie ku viongozi yetu itusaidie kutufungulia njia. Njo ombi yetu kwa si wakaaji. Kukazi ambayo tuko nafanya ya salongo tunafurahi, mwingine natakata, lakini njala njo natusumbua kwa sababu hatutumiki makazi. Tungekuwa bado tuko natumika makazi na manjia zinafunguliwa, kwa leo tuko nakosa bunga hapa, tunakosa na sabuni na sukari juu njia hazifunguliwe. Mezingefunguliwa na makazi yanafunguliwa na sisi tungefurahi. Hapa tunaanza zunguruka mugini busubuhi magharibi sa vile maibobo, hatuna kitu juu hatuna makazi na njia hazifunguliwe. Amani. Sasa amani kwenye senta hii ambayo imedhibitiwa kwa siku zilizopita na wanajeshi wa Twirwaneho, mna amani kwa sasa? Ndiyo, tuna amani kwa sababu hawana probleme na mtu yoyote, hawatutakase, hatuna probleme yoyote. Tunaishi vizuri kabisa bila probleme yoyote, na probleme mwingine yote hakuna. Unatembea saa zote ambazo unajisikia kwa sababu habatakase mtu, habana ile probleme sawa sana wajeshi ambao tulikuwa nayo zamani. Tunawashukuru. Merci. Benshi muri aba baturage babashi twaganiriye bavuze ko nanone bagifite imbogamizi nyinshi cyane ziganjemo kudashika ku bintu biva kwa Murima bituruka Bukavu Fizi kubera inzira zigifunzwe nanone n'abasirikare ba FARDC biganjemo inyeshamba za Mayimayi. Bavuze ko nanone umutekano wabo uhari wose ukungana hano muri centre ville ya Minembwe iyobowe na basirikare ba Twirwaneho. Tukaba tubashimiye abadukurikiranye kuri radio yacu Minembwe TV naho utaha.